Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kanta fiñaqkunata huyay. Ñawpaka kanpak alli riqsishkakunallata huyanki. Kanta fiñaqkunataka fiñanki nishkatami uyashkankichik. Ashtawanpish kunanka kashnami nini. Kankunata fiñaqkunatapish huyankichik. Kankunata llakitukushka kachun niqkunatapish bendiciankichik. Kankunata hamikkunamantapish llakichikkunamantapish Diosta mañankichik. Kankuna chashna allita rurashpami hawapachapi kaq kankunapak yayapaq wawakunataq kankichik. Payka allikunamanpish mana allikunamanpish intita kunllami. Shinallataq kashkata ruraqkunamanpish mana kashkata ruqkunamanpish tamyata kachanllami. Kankunata huyaqkunallata huyashpaka ima allita mana hapinkichikchu. Impuestota hapiqkunapish huyaqkunataka huyanllami. Kankunaka wakinkunallata sumaq kawsayta charipay nishpaka ima allita mana rurankichikchu. Chashna runataka Diosta mana kasuqkunapish ruranllataqmi. Hawapachapi kaq kankunapaq yaya ima shinami alli, shinallataq kankunapish alli kaychik. San Mateo 5:43 manta 48 kama. Huyashka kriqkuna, huyayka Tayta Dios kushkami, chaymanta kayshuk chayshuwan huyanakushunchik. Mayhampish huyaqka Diospaq wawami, Diostaka riqsinmi. Primera de Juan 4:7. Cristo Jesús minirka, kanta fiñaqkunata huyanki. Kayta ninkapaqka, huyi hawa mayhan shimitapish ukupay tukurkami. Chasnakaqpipish, kaypika rimakunmi imata mana suyashpa huyana shimiwan, agapi huyaywan. Griego rimaypika, chusku shimikunami tiyan huyi hawa rimankapaqka. Shukmi kan kay huyay eros nishka, chayka ashtawanka chayarinakuna hawami riman. Shukari shugarmi huyanakushpa chayarinakunamun chayana enamoramiento tuki chaykunata rimakun. Shinratik tiyanmi familia manta rimashpa. Familiapi ayllupura apanakuy, huyanakuy, amistad chaymanta tiyan riqsishkakunawan apanakuy. Shinratik fileo nishka huy shukti tiyan chayka rimakun ashtawanka kayshuwan chayshuwan llakinakuna, apanakuna, huchullapi kaqkunawan nitukunchik. Shinratik tiyanmi huy agape nishka. Kay huymi kan shuk sacrificio ruraq. Kayka nishaninmi cuidaq, kunata yachaq, ima allita ruraq, imata mana suyashpa shuktiqkunapaq. Kay shimitami Cristo Jesuska okuparka, kanta fiñaqkunata huyanki nishpaka. Imata mana suyaq chay agapi huyaywan huyanki nishpami nin. Chay huyitami kikinpish ñukapish chaskishkanchik ya Diosmanta y chaytami shuktiqkunaman rikuchinakanchik. Kriqkunaka ñukanchik yuyaypi, ñukanchik shunqupi kaytami aqllanakanchik. Imata mana suyitukunchikchu paykunamanta. Shinapish ñukanchik huyayta rikuchinakanchik. Chay huyayka ya Diospaq huyaymi kan. Chay agape huyaytaka kikinka chaskitukunkimi ya Dios kanta huyachun sakishpalla. Ya Dios imashina huyashkashinami huyanakanki. Ya Dios mi fuerza takunga huyankapaq. Romanos 5:5 pinin Diosta shuyashpaka mana pingay tukusunchu. Tayta Dioska paypaq hucha illak espiritu takushpami paypaq huyayta ñukanchik shunqupi tallirka. Diospa huyayta ñukanchik kawsaypi charishpallami chay agapi huyaywanka shuktiqkunata huyaytukunchik. Kanta fiñaqkunata huyanata aqllashpaka kanpaq munaymantami chayta ruranki. Y chayta rurashpaka ya Dios shinami kanki. Chaymantami payka payta fiñaqkunapaq hawapi, payta huyaqkunapaq hawapipish intitapish tamyatapish kachan. Kriqkuna shinaka Dios shinami kanakanchik. Kanta fiñaqkunata huyashpaka ashtawanmi kikinka rikurinki, rikuchinki Dios shina kashkata. Ashtawan shunqumanta allitaqpish ya Diosta katiq kanamanmi tigranki. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.